Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ghaim bihugugillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Amma ba'du, sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sebedan kula mulyaki guru abdina wa akhina fillah Kiai Muhammad Musli Adnan malar moga beri umur si barokah ban Allah, amin Allahumma. Beri rezeki si barokah, potra-potrana bisa nerosaki lalambana, beri ban Allah ilmu si manfaat, si belajar ning Kak Dinto epateti anak-anak si soleh soleha, si bisa mabunga orang tuana, mabunga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, amin Allahumma, amin Allahumma. Bencukan sebedan kula mulyaki akhina fillah Laura Sa'dud Darain malar moga bisa beri ben Allah Subhanahu wa taala ilmu sebarokah iki, beri amanat sareng abanah kanggo neguk pesantren Kak Dinto, beri kekuatan, beri kesabaran neguk putra nembian Kak Dinto bu iki sambian neguk anan TV kelar tak kelar, tak kelar padahal segawe sambian, segawe sambian andin bian TV kadang tak kelar kan, tak kelar kok kena kenarik padahal sambian si agawe iki apa boleh wis sambian Kak Dinto pas ETT pagi Kak Dinto joy benyan kula pernah Kak Dinto nyongon kana bulem bu yalah wa mahyaya wa mamati nih Kak iki keng alhamdulillah malar moga beri kesabaran Laura Sa'dud Darain Kak Dinto bisa neku amanat dari sampian Kak Dinto potra-potra nama lebih min ahlil Quran zahiran wa batinan, amin Allahumma, amin Allahumma. Bencukan sebadan kula mulyaki para kiai sirabuning Kak Dinto, Kiai Musyafa Hashim, bencukan Kiai Muhammad Lutfi Zain, bencukan Kiai Basri Hasan, malar moga setuju para kiai beri barokah, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ngereng niat ngaji Kak Dinto juga ampun Asia pagi sareng Kiai Musli Adnan hadiah tiket umroh ke Sumenep geng. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Kak Dinto siapa pagi sareng Kiai Musli beda hadiah telokan laki telokan bini niat ngaji malar muga sepada Pak sareng abdina Kak Dinto dadi ilmu si barokah, dadi ilmu si manfaat, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto diutus oleh Allah andi visi ben misi. Di antara visi dan misi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad adalah litakmili ma'asyihim wa ma'adihim. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto yutus bu kangkuin apa? Litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, nyamporna aki urusan dunia sakerana sampurna, urusan akhirat sakerana sempurna. Ane ke Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana para sahabat Kak Dinto ada bu. Apa dobuna sahabat?
allamani Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Dan kula sareng Gusti Kanjeng Nabi ia ajarin sedaya perkara sampai apa? Tata cara toju ning jeding makle kotoran keluara lancar aneka ia ajarin ben Gusti Kanjeng Nabi apa boleh urusan dunia, urusan keuntungan, urusan kuburan, urusan akhirat kadinto ampun etentuaki ia ajaraki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Terutama masalah adik anak Bu, adik anak nih Pak, pagi ning are kiamat, bada orang pagi ning are kiamat Kak Dinto, apan lebur ke pengajian, apan Kak Dinto min ahlil khair, keng bekto pan Kak Dinto masuk surga, aneka anak acereng. Ya Rob, hud haggana min hadad dolim. Ya Allah, pondut hak kula dari reng dolim neka. Aneka orang masuk surga. Pas ada boreng neka. Boh, siapa kakek? Mak menta dari gula. Engkau masuk surga, egat cegat. Siapa kakek? Ada bu anak neka. Pak, taeng kula ananbian. Kula putra nembian. Empian tar ke pengajian, empian apa aja. Kula edina ning lun-alun. Sambian toju bireng soleh, kula beri HP tak pernah yamok, kula gaul bebas. Mangken kula min ahlin nar, ben kula Kak Dinto tangan neka kecuali sampian tak didik ka kula. Mangken ya Allah, kula nuntut orang neka ya Allah, si kebaik kula masuk neraka. Podut ya Allah hak kula dari orang neka. Pas jawabna Allah, boh, mon ngane ke Kang, ya tak bisa ke Kang. Apa? Teguk ben malaikat nang burung masuk surga burung. Ya norok bi potrana lah disalah. Yo aja dari neraka dari surga Allah pala bukan neraka Allah. Anapa? Gara-gara anaku anfusakum wa ahlikum naro. Anak Kak Dinto keluarga jaga Pak. Dadi reng laki nek bero Pak. Engki, maka dari Kak Dinto untuk mendidik anak, terutama di zaman ngak mangken Kak Dinto, Nabi telah memberikan pelajaran. Jojo bener Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto manfaat. Di zaman Nabi ben sebekal dateng Kak Dinto sangat manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam Habib cara na adik potra malah dadi potra sesoleh-soleh Kak Dinto. Kita kembali ke hadis Nabi. Gusti Kanjeng Nabi pun ada bu. Apa dabuna? Adibu auladakum salasa hisol. Ajaren potrana sambian telok perkara. Telok Kak Dinto ta menagi ke potrana sambian. Montro potrana sambian Kak Dinto aman. Zaman milenial, titanium, tetanus. Zaman apa bayi? Keng monanan sampian neku telok Kak Dinto aman. Keng anan sampian montak neku telok Kak Dinto make anan sampian Kak Dinto pentrede remah ada wes mantar kengin angin akan tok mon bablas angin derua anak de iya mantar kengin angin bian. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Coba nak Gusti Kanjeng Nabi ngaji lagi, catat mak le barokah lagi. Deki beda hadiah dari ke muslim bencukan abdina deki meri hadiah juga. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siapa sih oleh tang jubah tahun kiburu? Mak tak kerja cek viral lah ning anu tuh. Besok kuni tang bini rezeki dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah iki, termanfaat iki. Amin Allahumma. Soro nemom biar di kiai ngake muslim. Majer lah tak majer dinna. Pasti berangkat lagi umroh. Ya teron munduk dinna engko ni. Arwah apa boleh kiai? Tak tahu apa berangkat ke Dimah ke Palestina balik kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tersehat ke muslim. Pajat min surutil kiayat syarat tadi kiai nekas diantara nasi paling berat ala kodu siap al
tekoru. Kudu siap apa? Lho, mun tak bisa tekor jak dadi kiai. Jak dadi kiai. Karena dadi kiai kudu andi sifat sidik, amanat, tabligh, fatona, tambah sing kelima apa? Al tekoru. Mun tanda tekor Allah bisnis boy. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bon, apa sih kudu iajarake Habib? Dawuhna Gusti Kanjeng Nabi, adibu auladakum salata hisol. Telok perkara sing kudu iajarake. Napa sih pertama? Hubbi nabiyikum. Pacinta putrana sampian ka Gusti Kanjeng Nabi. Pacinta kada ka Gusti Kanjeng Nabi. Pakenal ka Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa dawuhna Gusti Kanjeng Nabi? La yu'minu ahadukum, iman kamu tidak sempurna. Sehingga apa? Sehingga sampian Kak Dinto norok dek ka apa se perintah akibik Gusti Kanjeng Nabi buru sempurna. Anak Kak Dinto kudu norok Gusti Kanjeng Nabi. Pacinta gede mon la cinta bekal nero benoro lalampana Gusti Kanjeng Nabi. Sunnah Gusti Kanjeng Nabi, ajarna Gusti Kanjeng Nabi. Toro mon orang Kak Dinto andi cin. Cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oning kecintai. Oning kecinta. Cinta si abadi ni kagun ka Allah ka Rasulullah. Mun kun ka laki, jek ta cinta geluyu. Sakitnya tuh di mana? Lembek ki pacaran. Kang. Aku tak hidup tanpamu, Kang. Pret, oning kepret. Belis engkau. Allah cek ta cinta gelu ke manusia. Apa dia benar Gusti Kanjeng Nabi? Ahbib masyikta. Bagi kebicintan kakek. Pacarku na jatuh cinta. Yang senga. Selamat datang Anda berada di dunia. Fa inna kamu farigo. Kau mau tidak mau kau akan pisah dengan orang yang kau cinta. Jadi cek yang sayang gelu ke laki. Takok sake. Telah tepes bae lah. Tinggi. Ngocak lah kena tak genah be. Nengen-nengang tapok bi kulumbian maren. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Engki sampean maju selambak cara pacaran. Aduh pokon. Pa burung ngene kapas ngocak pokon kok mati ngenom baigon. Nginom baigon ang kui pamit lain nom lemar de iya. Nginom baigon mati ya. Subhanallah tak kok reng tuana gabin. Ting gabin. Ya Allah. Burun di anak dua pas ngocak kalakan. Pesa. Tak kuat kok. Bedi mencintan kakek ruah. Hah? Mun di anak dua meminta wesa. DG. Anak apa dengarkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. On ka menosok cek raja lu cinta. On le cinta kor cek rasa ragel. Cek rasa ragel cinta ka Gusti Kanjeng Nabi. Mun sahabat lambok ka Dinto nika. Mun lah cinta anak nika pun cinta ke Gusti Kanjeng Nabi secara otomatis apa yang ada apa yang diajarkan oleh Nabi teraplikasi di dalam diri seorang anak. Otomatis ponanan biar nika. Ocol zaman apa bayi? Ocol anan sampean mun lah cinta ke Gusti Kanjeng Nabi aman. Dari HP dari napa bayi pon. Tahu satako. Pak kuliah gak di mabayanan sambian korbeda dengan atena anan sambian gak dito Gusti Kanjeng Nabi aman. Tinggi. Bon kita lihat bagaimana dulu para sahabat Kak Dinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sahabat Kak Dinto bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamera action. Kula deng ceramadin nak sarong ngirset terus. Saya besuh.
ngaki Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Nabi kadin toba dalam peperangan tidak pernah terkalahkan. Ada ceretan sahabat kadin to kalah nih kesobung. Di perang Uhud itu Habib, kenapa umat Islam terporak-porandakan? Perang Uhud nih estona umat Islam menang. Anapa makalah? Sahabat tak nurut ke Gusti Kanjeng Nabi. Ding perang Uhud kadin to Gusti Kanjeng Nabi pun ada bu. Ayo sebagian bedening gunung. Ya, cak toron kecuali beda aba-aba. Ampun bedening tas gunung, bagian panah nih kak. Lamba kadin to kafir Quraisy pimpin Khalid bin Walid. Perang ampun. Porak-poranda orang kafir kadin to buru pun. Khalid bin Walid ngocak aneh kamu nih terosaki mati kabin nih kak eman. Ayo abali pun pak. Mereka disa ning bebe penyareng kafir semate kak disa umat Islam nong molongaki beda pedanga beda emasa beda gigi emasa beda seloan beda nampak kalak kakapina sening atas bagian panane kang ngocak wah tuh men bebelah bermaju toron Allah tahu lebih Gusti Kanjeng ban tahu le wo leburu jora ayo toron Allah tahu le toron bo baban di anak bini ning atah dina oleh apa daya melolo si bapaknya mentoron maju lamun ban toron maju toron ke bebe ting toron ke bebe Khalid bin Walid nyongo abah tokang panas si kebebe aban kak dinto melarat polan ojen panah dari atas toron Khalid bin Walid ngocak maju motor gunung bae poterin gunung kak dinto sehingga porak-poranda umat Islam banyak kekalahan sampai gigi geraham Gusti Kanjeng Nabi kak dinto kening panah wak tager geger anapa karena kesalahan umat Islam anapa tak noro ocak ke Gusti Kanjeng Nabi lamba kaum Quraisy kak dinto antar ka raja Persia oning Persia kake belumbungan ke deje Allahumma shalli ala Muhammad. Diki mon beda pertanyaan dimma Persia belumbungan ke deje Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad akhir dia remah subhanallah kafir Quraisy kadin tontar ke raja Persia adebu raja minta bala bantuan apa di kami ada sekelompok pemberontak menantang Tuhan kami terus kami minta bantuan raja perang tak pernah menang baban negara raja mah bisa kula tak pernah ngeding orang hebat ngaruh saya raja di sini gak pernah dengar ada kekuatan seperti itu Siflana Muhammad wa ashabau. Coba cerita lagi. Muhammad bicakan canare dermah. Pas ngocak, anu raja. Muhammad nekaku. Mon perang tak pernah menang. Pola punya joren mapan kancana Muhammad. Punten raja. Mon perang norok perang Badar raja. Seangkui joren nekakun kedua gun. Mak bisa menang. Tahu nih. Pedang mapan punten raja ting perang kadin to kancana Muhammad tangan kosong beda sing kui ketepel nggak bisa menang tak oning curiga raja olah penyak orang punten Muhammad 300 lebih gula 1000 siapa sih menang Muhammad aku keng tak ngojak aku deh iya kalau raja matura wah mun ngojak takar aku deh iya pas ngocak mak bisa tak oning der kada coba cerita lagi derma se kancana Muhammad ka Muhammad lo derma mon kancana Muhammad raja hile ka Muhammad kancana Muhammad hile ka Muhammad hile derma raja Muhammad neka raja mon Muhammad neka awudu apa Arab ngocak awudu tak kelar jereng-reng kafir tak tahu wudu aneka Muhammad mon awudu cakan jana Muhammad rebuan aing wuduan Muhammad enga orang ke kita tero atokar rebuan emas aku daya engki engko Arab mata ada sende tangan abu
Beda sesaraan raja. Apa boleh? Arwah Muhammad mon acopa. Apa? Muhammad mon acopa raja. Arwah copan Muhammad tak depak kata anak. Ngeber ke atas benja raja. Ngeber ke bebe. Keng apa? Keng tanang kancana Muhammad ika rebuan copan Muhammad mon kancana selain tak oleh ngalak deni kanang kancana erau pagi kemuana. Aku madai kencan Muhammad engki raja debuna raja bersini kenapa monde iya kakek tak kira bisa ngalaaki kancana Muhammad kakek tak kira bisa ngalaaki Muhammad benja kancana pada orang raja percuma kamu minta bantuan ke kami akan musnah di tangan Muhammad dan teman-temannya montro ngalaki Muhammad setung pajau sahabat Muhammad dari Muhammad pajau kancana Muhammad dari Muhammad kakek pura-ura masuk Islam kebele ke kancana Muhammad romanos biasa tak usah buji tak usah yago ngaki tak usah terlalu ebela bendi anak di bini modlah kancana Muhammad tanda ke Muhammad disitulah kehancuran daripada Muhammad dan teman-temannya. Le zaman makin gak dinto inilah zamannya kita dijauhkan dari Nabi Muhammad anak-anak kita nggak hafal nasabnya Nabi Muhammad anak-anak kita nggak hafal bagaimana itu perjuangan peperangan yang dihadiri Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad on maka dari Kak Dinto bu pacinta ke Gusti Kijing Nabi Muhammad lambek Kak Dinto di peperangan Badar. Perang apanya mana? Perang apanya mana? Perang Badar. Perang Badar Kak Dinto terjadi di 12 Ramadan. Makin berapa Ramadan? 11. Malam 11 lagi. Loh, lakuna. Bo iya tahu masa 15 lakuna yo. Oh kekek biko kemarin ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengaki. Pon tepak nih kapon. Acara tak perang Badar guna sekejap. Perang Badar. Catat mbian mak leoning. Lakuna neka terjadi awal berangkat perang Badar. Perang Badar neka Gusti Kanjeng Nabi berangkat ke perang Badar pada 12 Ramadan. 12 Ramadan berangkat, 20 Ramadan abeli. Berembalik. Belum are perjalanan pulang pergi dan perang. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto 12 Ramadan berangkat bencukan 20 Ramadan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto bawa peleman dari perang Badar. Pon perang Badar ini lagi. Perang Badar Kak Dinto beda telok. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Perang Badar Kak Dinto beda berempat. Badar Kak Dinto beda telok. Saya pertama adalah Badrul Kubro, perang Badar yang besar yang akan kita bahas. Saya kedua Badrus Sugro, perang Badar kecil, Kubro, Sugro. Yang ketiga Badr Mau'id, perang Badar cuman janji karena ding perang Uhud kafir Quraisy Kak Dinto kalah. Pas adebu mau idukum Badrul Gadim sehingga temu boleh ning Badr Gadim Badar ning Badar si bekal dedeng ya temu apa boleh ya nyamana Badr Mau'id perjanjian untuk ketemu di perang Badar. Jadi perang Badar bertelok Badar Kubro, Badar Sugro, Badar Mau'id, Badar perjanjian. Dua Kak Dinto tidak terjadi perang. Perang hanya terjadi di Badar Kubro. Badar Mau'id tidak terjadi perang. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib, perang Badar neka ana apa maeka bele Badar Habib? Maeka bele Badar neka ana apa? Apa Badar neka? Badar neka adalah nyamana somor. Gusti Kanjeng Nabi perang ning setong daerah
ning etien somor jerianya mana somor Badar. Karena semak ke somor Badar, maka perang itu dinamakan perang mak bisa nyaman Badar somor beb. Mata somor barok kata apa? Polana sing ngebur gak dinto nyaman apa Badar. Karena sing ngeburnya mana Pak Badar, maka Kak Dinto nyamana perang. Le king sing ngebur Kak Dinto Haji Effendi, ya boleh perang Effendi begini kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Le perang Badar Kak Dinto Bu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan lesoro perang terjadi perang ini. Jadi terjadi di tahun kedua setelah Nabi hijrah, perang Badar Kak Dinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Gusti Kanjeng Nabi berangkat are Ahad 12 Ramadan abali berempah are Senin malam Senin 20 Ramadan kembalina. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben perang Badar Kak Dinto Bu, ada pelajaran dari perang Badar ini kepada telok. Dari peperangan Badar itu ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah ajaib nusratillah, ajaib pertolongan Allah ning perang Badar. Ning perang Badar iki dia punya sahabat kula ding norok perang, kula Kak Dinto mau memenggal kepalanya orang kafir Quraisy, kita depak kecetak geger kade cetak cuma bisa anapa sebab Allah matoron malaikat Jibril pencugan daripada malaikat abantu deka orang muslim untuk peperangan Badar. Jadi cetak neka kita sedih pedanga orang muslim la penggal kada can malaikat abid gelu kakek tul betak senek kebi malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi pelajaran perang Badar ada 3. Yang pertama adalah keajaiban pertolongan Allah. Yang kedua, Allah menampakkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Ditunjukkan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan ceritakan bagaimana itu sahabat kecintaan nadeka Gusti Kanjeng Nabi. Saya ketelo apa? Qatlu kibaril musyrikin. Pembesar-pembesar Quraisy mati di perang Badar. Saya nyakin Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi asojud ning Ka'bah kala aki kotorna onta ki burung lairaki dere ben kotorna onta sabak ning timba seramaki ke Gusti Kanjeng Nabi. Sareng Utbah bin Selain Kak Dinto, Abu Jahal bin Umayyah bin Khalaf Kak Dinto seramaki bekto Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto sujud bau neder tak tahu. Akhir apa? Aneh kaning perang Badar pembesar Quraisy banyak semate. Di antara telok pembesar semate ning perang Badar adalah Abu Jahal mate. Yang kedua Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga Utbah bin Robi. Aneh ketelok pembesar Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, bencukan Utbah bin Robi mati di peperangan Badar. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak bisa terjadi perang nih kedua menceretan Badar nih kabib. Badar nih ka estona tidak ada perang, Mbak. Gusti Kanjeng Nabi keluar perang Badar tak niat perang. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto keluar beda setong sahabatnya mana bas-bas. Nyamana siapa? Bas-bas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabatnya mana bas-bas nih kak aduh buka Gusti Abu Sofyan rombongan dari Basro antara ke Mekah lebet Madinah pinggirin Madinah. Gusti Kanjeng Nabi pas oning iyalah apa Gusti Kanjeng Nabi pengen mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan.
Anapa Nabi mau ngambil? Karena orang kafir Quraisy Kak Dinto ding sah Gusti Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, rumah, harta, sawah semuanya diambil oleh pembesar-pembesar Quraisy digunakan untuk berdagang ke negeri Syam. Harta neka andiin sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Dadi telokipun tutup oleh bi Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ah, dadi berangkat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto. Ben Gusti Kanjeng Nabi mon perang tak pernah ngomong maki. Gusti Kanjeng Nabi pun adabu, inna lana tilbah faman kana dhahru hadiran falyarkab ma'ana. Kami punya tujuan. Ayo saya hadir, saya datang pengajian, ora tak oning perang tak oning nih. Berangkat. Berempat saya berangkat. Aneka sekalian ngaji perang Badar. Eki makle oning ilmuna. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya apa? Berangkat. Muhajirin neka orang yang hijrah. Senoro Nabi dari Mekah ke Madinah nyamana muhajirin. Sebeda ning Madinah arwah nyamana ansor, penolong Rasulullah nyamana ansor. Ansor neka dari dua kabilah, dua kabilah, Khazraj bin Aus. Jadi orang Ansor nak dinto dari dua kabilah Khazraj bin kabilah Aus. Al-Ka'ruwa apa? Aus. Allahumma shalli ala Muhammad. Berangkat rombongan muhajirin belum polo telok. Ansor aneka dari dua kabilah. Khazraj 170. Khazraj berempat orang 170. Aus kabilah Aus ngenong mon Aus. Kabilah Aus berempat 61. Masih unik beb kala abik Khazraj. Khazraj 170. Aus subidak setung. Coba kisah ulama Aus Kak Dinto norok sekuni karena sebab dua. Setung telat masuk Islam macam geluan Khazraj. Ben kedua karena Aus Kak Dinto compon lebih jauh. Tak bisa antar ke Madinah jauh. Komon Khazraj semak ke Madinah. Deting mereng kabar kedatangan Nabi lebih cepat, lebih gampang masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah belum polo telok, tambah 170, tambah sebidak setong, detina teloratos 14. Mak cepet biar ngitung beb, toles minggu dina bolan. Siapa sih ngitung hari? Nah, teloratos 14. Boh, caan Badar Kak Dinto teloratos 13 beb. Bekto berangkat teloratos 14. Depak tengah jalan beda situng seepa beli pakon aja ke kota Madinah. Sapanya mana? Abu Lubaba. Abu Lubaba Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi ada bu. Abu Lubaba abeli baan aja ke Madinah. Eki Gusti. Dadi seepa beli Kak Dinto Abu Lubaba. Dadi senorok perang berempat teloratos 13. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaki beda ning perang Badar Kak Dinto keajaiban bu. Beda dua orang amit-amit mata Kak Dinto cocot, mata naco. Ding perang Kak Dinto kening panah. Aduh. Tak nangis bu. Kening anu nih Kak. Bu. Matanya dul gandul. Apa bahasa maturan gua? Mata cotot lo yang tak pakai cotot der merunya mat. Ya pokoknya dul gandul dia lah. Cek mikir selain geng lo ya. Matanya der madul. Adul gandul. Entar ke Gusti Kanjeng Nabi. Ada bu Gusti. Arab apa jong? Mata kula dul gandul Gusti. Arab apa? Kening panah. Kalak bi Gusti Kanjeng Nabi cobain. Aboli.
Keng Gusti tak ngocak deh, iya deh tambahan dulu. Subhanallah abali taker kadinto ada bu. Aku mare pabeli bi Gusti Kanjeng Nabi tanya ke para sahabat. Tang mata saya luka saya kening panah gibur saya kacer apa sih kanan dia? Saya demam. Tak tahu tak ada bekas neka, tak ada bekas. Ning moneka mata saya pernah kening panah ning perang Badar bila ding sake mata. Saya setung sake mata saya mare copain bi Gusti Kanjeng Nabi tak sake mata. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa beb nyamana orang sematana dul gandul giburu beb. Dua orang sematana dul gandul. Setong nyamana Qatada. Siapa nyamana? Qatada bin Nu'man. Qatada bin Nu'man bin Marqot. Qatada bin Nu'man bin Marqot. Qatada bin Nu'man bin Marqot. Kedua Salama bin Aslam bin Huresh. Salama bin Aslam bin Huresh. Dua orang kak dinto matana cotot ning perang Badar pabeli ben Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda boleh sahabatnya mana Ukasha. Siapa nyamana? Ukasha ini kan orang perang, ding perang kak dinto, cereng pedang sahabat tandi bese. Datang ke Madinah tak nyambi apa, potong perangnya, ting, boh, ma potong, buang, ndar kada, ngalah pedang boleh, yo, dente biko, buru ke Gusti, apa pedang potong Gusti Kanjeng Nabi ni potong kaderi kaju, hut hada ya Ukasha, ambil ini, teku be Ukasha. Kaju kak dinto langsung dadi pedang kote kuat taker bi Qatada pedang kak dinto dari kuatah sebut gelaban sebutan al-qawi pedang yang kuat mon perang pedang musuh langsung potong kening Ukasha kak dinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua orang si pedangnya pernah potong ia juaki ke Gusti Kanjeng Nabi pas dadi pedang. Siapa? Nyamana kak dinto adalah Ukasha bin Muhsin. Ukasha bin Muhsin. Ukasha bin Muhsin. Yang kedua Rifa'ah bin Rafi. Pedangnya kak dinto potong. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon, gula tak cerita aneh kagak ada Pak Dina. Pon. Terus gini cerita sekecil lagi. Terus gini lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lambak ning perang Badar beda dua orang. Nyamana Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Siapa nyamana? Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kedua nyamana adalah Mu'ad bin Afra. Mu'ad bin Afra. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cerita aki lambek kadin tobu di perang Badar. Mon perang Badar kadin tobu baris. Ding baris kadin to bede. Cerita akina dua cerita kecintaan sahabat ka Gusti Kanjeng Nabi. Aneka nyamana Abdurrahman bin Auf ning tengah aneka nyamana Abdurrahman bin Auf. Sekacer nyamana Mu'ad. Sesetonga nyamana Mu'ad bin Afra. Sesetonga Mu'ad gelak karwa. Bin siapa? Bin nyamuk jan. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Bin nyamuk tapok di kawan nyamuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneh Abdurrahman bin Auf ngocak. Arya tangkan camak nih gini dia. Engkau tak ngerasa aman mati engkau perang Badar. Karena mon perang kadinto Gusti Kanjeng Nabi telok. Mon telok nih kata oleh pesa. Mon kepepet dari kanan, si kanan si bantu.
tak pepet dari kacer, si bantu. Ketelok neka dia terus mon perang. Le aneka tepakna kana gini. Mu'ad bin Amr bin Jamu benjugan Mu'ad bin Afro. Ngocak Abdurrahman bin Auf mati gore mati. Pas ngocak anak Mu'ad neka, paman. Mulia. Yo tak mulia. Dekik mon temo Abu Jahal kabele ke gula. Si. Magawat kakek kota kok ke Abu Jahal. Araba ajong. Gula mereng Bu Jahal pernah nyakein Gusti Kanjeng Nabi. Kok magawat nak kanan paman, apa boleh? Saya ngajak sampai cukeme deki perang ni lah. Enggak paman, tak cukeme, mari keme ki buru lah. Arab paman, deki paman, mon bekto perang, mon tangale Bu Jahal, kabel ke gula kada. Arab apa? Gula mereng arwah sekut nyale dek ke Gusti Kanjeng Nabi. Aneh kedua orang tak pernah tahu Bu Jahal wala Bu Lahab wala Abu Janda wala Bu Tomang. Tak tahu dia. Abu Janda, Abu Praban, Abu Tomang tak tahu nak kena dua ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa perang? Ding perang kadin toh subhanallah. Abdurrahman bin Auf adabu. Zak sahib kuma itu loh. Roh Bu Jahal sece teka raja saya paling gagah cerna arwah Bu Jahal. Akhirnya aneka pak ya Allah cereng nak anak ini nego pedang pak pedang ni kayak teret dia dia teret akhirnya apa Bu Jahal neka orang raja cerna genteng raja malah tak kening dari baba aneka nangale Bu Jahal pedang gak dinto teret lonca pak loncain etal cepagi ketabun Bu Jahal jerep ding etal cepagi nak anak-anak kecekak buk tebukan labu berkak ke Gusti Kanjeng Nabi sesetong nyocogia etare berkak ke Gusti Kanjeng Nabi pas ada bu ini gotal tu Aba Jahlin kula mau maten Bu Jahal entar ke Gusti Kanjeng Nabi sesetong dateng dia pas ngocak kula kada si maten menjok kok kada ben kan labu kula kok buru kada menjok kok kada buke kita belajar keket pas Gusti Kanjeng Nabi ada bu hari ini saifakuma dimma pedang mare Yosap menjok Gusti bau acan bau bejahal antuma qataltuma Aba Jahlin kalian berdualah yang telah membunuh Abu Jahal. Jadi Bu Jahal mereka mati ngetin anak gini. Anapa? Andi rasa cin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangana pacinta putrana sambian ka Gusti Kanjeng na. Pon ane kacek lanjung jerah mari. Pon si kedua singkat male barokah. Derem terus lagi nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lagi. Neka beda catatan terakhir penting tentang perang Badar bu. Beda telok orang tak norok perang Badar keng bitong pahalana perang Badar bencuken oleh bagian perang Badar. Oleh emas, oleh kelampi dari perang Badar. Telok orang tak norok perang keng oleh bagian pahala oleh bencuken oleh oleh bagian dari hadiah perang. Siapa? Telok orang catat sekalian bahas perang Badar nih kan. Takut tak bahas boleh lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa si pertama? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman neka tak norok perang Badar tapi namanya tertulis di perang Badar. Apa Sayyidina Utsman mata norok? Rajina sake putrinya Nabi yang namanya Ruqayyah sake. Dawuhna Gusti Kanjeng Nabi, kakek tak usah norok Utsman, rawat ro Ruqayyah. Tak ningal res perjalanan Nabi berangkat ke perang Badar berapa hari Ruqayyah meninggal. Coba ada Sayyidina Utsman siapa yang merawat istri putrinya Nabi. Sehingga Sayyidina Utsman yang merawat istrinya yaitu putrinya Gusti Kanjeng Nabi takir kuburaki. Gusti datang Ruqayyah ampun bedening kuburan. Jadi si pertama tak norok perang Badar keng etoles perang Badar adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Si nomor 2 siapa? Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Ane kata norok. Nomor 3 Sa'id bin Zaid.
Apa udurnya dua orang nikah? Udur dua orang nikah adalah bedening negeri Syam. Mungkin disuruh mata-matai oleh Rasulullah ke negeri Syam karena dapat tugas dari Nabi. Bitong oleh perang Badar, pahala ben bagian perang Badar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ane kata lo, sebagian riwayat beda situng boleh, sebagian riwayat ada bu empat. Siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ane kan sebagian riwayat. Anapa? Karena Sa'ad bin Ubadah ane kan beda udur. Keng tak udur pasti datang ke perang Badar, maka oleh Nabi dibagi juga. Keng si abdina pernah mangkiin telok kadinto, sebagian riwayat tambah situngnya mana Sa'ad bin Ubadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon, aneka. Jadi napa? Ajarin putrana sampian Kak Dinto telok perkara. Saya pertama cinta ka Gusti Kanjeng Nabi. Nomor dua wahubbi ahlil bait. Pacinta putrana sampian kana potona Gusti Kanjeng Nabi bu. Ka para habaib pacinta. Para habaib Kak Dinto tak butuh hormat. Tak butuh muljaki. Allah pun mamulja. Allah pun ngangkat derajat tak. Orang mangkene kita balik. Ini lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, reng mangkene kita balik. Ka para habaib ne kata ada hasil ngormat. Para habaib tak butuh muljaki. Syarat aja dibeli kudu ngormat ka para habaib. Mon bede beli tak ngormat ka habib. Arwah beni beli. Bu, surbana raja beb beni beli. Siapa? Noro akar nafal kita Agustusan. Beni kiai. Bu, aneka guruna Kiai Musli Adnan. Sebedening Nurul Jadid, masai Nurul Jadid Kak Dinto, mon tebangki Habib makile de remabe eciom tanah. Kiasan ginggu, mon bede Habib make kini de rema eciom tanah. Mon reng mangken tebalik. Apa mata balik? Nyongok pedangan Nabi, nyongok rambut Nabi. Arwakun rambut, arwakun pedang sampean tak bisa nyeding. Waning disen sampean beda seorang syarifah, syarifah keturunan Nabi bini kelaparan sampean tak meri. Wah beda Habib kadang kelaparan, kadang tak jual neka. Anapa? Todus keng karena ujiban Allah dari ekonomi sampean tak pernah mak semak aneh kebu. Benih pas sampean Kak Dinto nyongok kain Ka'bah, kiswa daripada makam Nabi meleh sampai puluhan juta. Wah, kelam apa aurat Nabi terbuka. Anak cucunya tak bisa melek lempi ke telasan, tak bisa ngakan ke anu. Anapa? Aneh anak foto na Gusti Kanjeng Nabi. Maka dari Kak Dinto bu pacinta bu. Lagi pacinta orang mencinta ke anak potona Gusti Kanjeng Nabi derajat bakal hebat. Eki bentak kira hina orang saya cinta ke keluargana Gusti Kanjeng lambak beda setong reng bini nyamana Syekha Sultana binti Ali Az-Zubaidi. Syekha Sultana binti Ali Az-Zubaidi Kak Dinto ada bu. Mon sampai ning badan kula beda daging saya bisa manfaat kangkui para habaib ketoka bahagia. Neka Syekha Sultana binti Ali Az-Zubaidi. Akhirnya apa? Syekha Sultana neka ben malam MMPN Gusti Kanjeng Nabi. Ben malam rabuin Gusti Kanjeng Nabi. Taker sebagian riwayat ada bu mon beda orang Kak Dinto tero arembek datang ke Syekha Sultana Gusti Kanjeng Nabi beda ning kamar Syekha Sultana rembek mari rembek kebole aneh ka Syekha Sultana. Allahumma shalli ala Muhammad. Pacinta ka para haba, pacinta ka para haba babaib orang lambak nika masya Allah bu lambak beda setong orang nyamana Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Saya ngarang Hadra Basaudan. Mbian bisa cari ning internetnya mana Hadra Basaudan. Saya ngarangnya mana Abdullah bin Ahmad Basaudan. Syekh Ahmad bin Abdullah Basaudan Kak Dinto pernah erabuin Habib. Habib Pak Kak Dinto bu Pak kala celana na pande. Orang asal salayu sal silu salba sal salan wasal butan.
nyambi pedang, nyambi tembak, jareng-reng gunung Badui. Orang Badui ini kering gunung. Perang nih, salahin perang. Akhirnya apa? Akhirnya sarung ngirsen. Akhirnya dia rumah, subhanallah, aneka orang datang ke Syekh Abdullah. Syekh Abdullah ini cinta nak para habaib dia. Datang Habib ini kecelanaan pandok pas ngocak kanu neka. Cek, lapar gula, nyepra sekejap. Eki ngiring Habib, siapa kima manu pas ngocak. Soko laki anu payah, pecet. Aneka santrena benya. Pecet. Habib nih kan. Ding mare pecet pas ngocak. Mon ki tak payah mare mecet. Wah, tang jeren payah ruah jolon setengah are. Pecet lagi lagi. Dia memil. Pecet jeren. Santrena ngocak. Tegel abdina ki. Kula si pakon bi Habib beni buan bisa pecet jeren neka mereka disa hadir bekto apa jeng Habib neka jalanan mande pas ngocak ngiring Habib imamin kula imam eki yalah jalanan pande Allahu Akbar jereng neng gunung tak tahu bejek akhirnya potrana ngocak ke abana ba arwah muka aurat ba jangan Fatihah na tagen na ba wala dalil amin tagen na ba apa daw na nengen jong swarga neraka kebi ecipta aki kang kuwi kaina orang riye jong engkau kuntro ngalak barokah bejeng ning budina orang sekainan di swarga ben neraka andi nek ke jong mare kak dinto mare assalam celanan pande mon fuqaha makin haram pasah lain neka fuqahaan benikun fuqaha dohir fuqaha batin neka apa mare bejeng lang mare siom tananga Habib istirahat ini kan ngocak ayo komat boleh bejeng boleh kan tak sah menurut fuqaha kadinto ayo bejeng boleh bejeng kiai nak bejeng Habib neka nangale bejeng boleh apa? Engki jereng bian tak nurutin anu syarat bejeng kak dinto nutup aurat, bian tak nutup aurat. Ya Allah, mabudung kok akhirnya ding di entana Syekh Abdullah Basaudan aneka Habib tobat dadi santrena pas dadi aulia raja. Aneka cinta ka Habib neka benih si asorban, benih si ajenggu, benih si genteng angkot nih. Boh. Genteng tak genteng? Tembang lagi ban lempogi coba para pelembungan mari lagi Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad pon saya terakhir sebelum etotop ceramah abdina ajari anak kalian 3 didikan cintakan kepada Nabi cintakan kepada para habaib lagi mon mamonduk anak ponduk kaki ning ponduk sesekirana neng kak disa kiaina cinta kepada habaib mon tak cinta empon habaib tak butuh cintain habaib tak butuh molja kila molja makanya debuna Imam Ibnu Hajar mon bada orang alim bi habib budu aneka alim moljaan kama moljaan Habib setan di ilmu apa karena Habib mon seumpama gila tetap Habib orang alim keng mon kabel pegak setung alim elang keng Habib mon la pegak tetap kehabibannya tidak hilang tapi kalau orang alim ilmunya hilang semua maka dari itu Debuna Ibnu Hajar apa namanya seorang habaib itu lebih mulia daripada orang yang alim walaupun si Habib ini orang yang bodoh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bon si terakhir ki peneka ajari apa ajari anak kalian dengan Al-Qur'an ajari anak kalian pecinta deka Quran pacinta ka Nabi, pacinta ka habaib, pacinta ka Al-Quran. Bu, ane kanak-kanak si hafal Quran, pagi bekal meri hadiah ke sambian. Dikatakan bahasanya
abah orang tuana anak se apal Al-Qur'an reng tuana benianan reng tuana se anan apal Qur'an pagi ebri mahkota tajul wigar mahkota kehormatan yaumul kiamah al-yakutiyah dari yakut dari apa namanya beto yakut yang kuyaki beni beto yakut tak dinto mahkota yang kuyaki kepada siapa? Bapaknya orang yang anaknya ngapal Quran. Apaan tak bisa apa-apa? Kun anan apal Quran, tapi hadiah dari Allah karena bapak ini telah bisa mendidik anaknya hatam Al-Quran, apal Al-Quran. Bapak dan ibunya diberikan mahkota oleh Allah dari yakut yang bercahaya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, saya tutup ceramah saya aneka ampun pokol 10 saya tutup dengan amalan ahli tarim sebedening Yaman, amalan orang tarim ketika mendidik anak. 5 amalan tahu saya terang lagi langsung baca bigula 5 amalan penting dari penduduk tarim untuk kita montro adidik anak neka 5 neka. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara 1 aneka amalna Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Eneka amalan montroan di anak soleh dari tarim situng ibu bekto ngandung pabanyak maca telo ayat mon ngandung pabanyak maca telo ayat apa? Ayat korse ayat korse iya tahu neng lah ayat korse 2 al-falak telok anas beni ya korse ya takut ya korse beni akhirnya anan bian keluar nyambi korse di kiwa apa ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul aneka baca. Jadi mon sampian ngandung bu, mon sampian ngandung dengar ki, mon sampian ngandung tabu teku Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'udu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Baca mari deka qul a'udzu birabbil falaq aneka terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas aneka makle anak teti anak sesole ben ejege dari gangguan jin. Lambak kak dinto kan banyak orang ngandung 5 bulan elang, ngandung 9 bulan elang. Eki, apa? Keker di mak? Tak tahu kok pokon elang. Tak tahu apa tepak ke jeding lah keker de ermel tak tahu kok. Pokon aneka jaga mak le tak elang. Apa? Ayat kursi al-falak an-nas. Beb gula kandungan lemah Habib. Saya sering keguguran, betul. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, aneka sekut keguguran. Montro tak keguguran, lakena sampian, soro neku tabuan sampian. Mbian pak si bini ngandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, teku tabuan binina benare, becain ya hasib. Becain apa? Becain ya hasib petong kali. Ya hasib berempat kali. Apa saya teguh? Tabu tak jek kata jek ke bebe tabu rosak deki ceretan ya tak macam biar ibu cain deki bibini. Apa saya teguh? Tak oleh mah rosak mengacil. Bon, aneka amalan pertama. Apa amalan pertama? Mon ngandung maca ayat kursi, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kedua, apa amalna? Allahumma shalli ala Muhammad. Mon la anak kak dinto lahir, mon la anak lahir mulai bisa ngomong ajarin maca maca bacaan radina billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasul. Aneka mon mulai bisa ngomong ajari neka
Jak ajarin TikTok anak-anak gini daya setia. Allah Bu, pertama bisa ngomong ajari aneka bodoh ning rotib haddad. Kan diajarin maca rotib bikin musligi. Maca radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula. Aneka kedua pon baca we. Nomor 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih nomor 3? Si nomor 3 Kak Dinto adalah ajarin anak Kak Dinto entar ke masjid. Bekta anak ke masjid mun sampian Kak Dinto entar ke masjid. Nah kalau aku lebih nyambi tale rafia, tale eneng tiang masjid. Terutama aneka mun adat orang Tarim membawa anaknya ke masjid malam-malam. Ding lemalem Kak Dinto bekta ke masjid Bu, bekta ke masjid abojeng sunnah, pindah ke masjid bojeng sunnah. Habib Umar, guru saya Habib Umar itu saya pernah dengar sendiri dari guru saya Habib Muhammad Al-Junaid. Habib Muhammad Al-Junaid Kak Dinto teman baik daripada ayahnya Habib Umar. Kata Habib Muhammad Al-Junaid ketika saya ziarah ke beliau, kata Habib Muhammad Al-Junaid, guru kalian Umar bin Hafid itu barokah ayahnya. Dulu ayahnya Muhammad bin Hafid itu Habib Umar dibawa ke masjid, kadang kedinginan sampai nangis. Saya ngomong kepada abahnya Habib Umar, "Hei Habib Muhammad, itu anak kamu Umar nangis kedinginan kasihan. Sambil Bu ke masjid-masjid ning kota Tarim." Pas jawabuna apa? Jawabuna Habib Muhammad Al-Junaid, biarkan anakku Umar menangis di masjid-masjid, satu saat masjid kota Tarim semuanya akan dipenuhi oleh suara Umar. Leres mangken Habib Umar dakwana di mana-mana. Kenapa baro? Karena sambil ke masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 4. Apa sih nomor 4? Si nomor 4 Kak Dinto adalah ngajarin niat. Di kota Tarim itu mengajari anak niat seperti mempelajari surat Al-Fatihah. Jadi anak Kak Dinto bacaan niat pabenyak. Di Majong antara ngaji kakek muslibu dong, cukup niat ngaji, niat silaturahmi, niat ngala ilmu, niat dekik ning jalan mon bede betop pamengkir jong, mon bede reng tua nyebrang jong, cek cung kaki jong ya, atar aki ka pengkir. Bu amala situng niat talema pahalana lema. Aneka amalan ahli Tarim memperbanyak ngajari anak, memperbanyak niat ketika beramal. Pon si terakhir di peneka amalan ahli Tarim mon anak Kak Dinto pon balik. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon terakhir nih Kak, mon anak pon balik apa? Anak Kak Dinto yonceng aki kiai, ngonceng Habib, ngonceng kiai, pas epak neka menceng ngocak ke para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah para kiai, para habaib, potra gula Kak Dinto ampun balik. Anak ini sudah balik, sekarang sudah wajib sholat. Kalau dosa-dosanya tidak ke saya, kalau pahala dia sendiri yang mengambil. Dan ini anak meninggalkan sholat sudah dosa, melakukan yang haram ditanggung sendiri. Kak Dinto sebisa abdina sampai aki, assalamualaikum. Jadi anak oning, cepon dia sudah punya beban sekarang dengan balik. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneka, jadi adat kota Tarim yang kelima, kalau sudah balik ngonceng ngaki, oreng. Pon, malar muga barokah, malar muga manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kak Dinto sebisa abdina atau lagi ngereng sebelum etotop berikan pertanyaan, beda banyak pertanyaan, laki bini beda pertanyaan Kak Dinto. Tolong panitia Kak Kanto hitung angka. Saya bisa jawab angka tanang, tolong emik siapa pagi deki beda pertanyaan, 3 laki 3 perempuan. Lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Arya sining aneka siapa? Laki bini saja. Hah? Laki. Salah. Laki kada sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, mik siapa lagi? Siap. Mik
Mik tekuan si tada kabel mun beda kabel ketok kada pas bekir. Pertanyaan pertama, lakean sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Dharma carana si kempang be Pak. Si kempang be. Dharma carana montro bini kadinto sekerana tidak keguguran sampai bisa. Bi lake. Budi. Cok tor ngatur Habib kok rek kena. Rambian puting tung. Budi. Nih ya. Ki. Ya. Begini. Seranya mana? Ramli. Wah, geli. Apa jawab? Dharma caran bini malai tak kegugur. Pakon maos. Ya hasib. Petong kaleh. Ning dima. Tabun. Apa sih teguk? Tabun. Tabun siapa? Sebini. Binin siapa? Banyak tak kau binin orang itu ya. Binin. Bapak jelas lagi. Binin siapa? Binin selake. Selaker ya siapa? Yang binin saya ngandung gini kah? Lakin saya ngandung. Laken sing ngandung. Okay. Lakena sing ngandung. Bini na sing ngandung. Dia dharma itu gua apa nah? Tabun. Keteku tabun. Saya tahu le gua apa? Tahu le kata tahu le kebebe. Arab Aku tabun. Arab apa? Takut bahaya. Macam apa? Ya hasib. Berapa kali? Petong kaleh. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah rezekina barokah teka ajat lamatunya akhirat sehat walafiat. Hadini aku tun saleh jali balik kulli khair. Dafi ali kulli syar kama nawa salafuna salih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokahna bulan Ramadan diberi kesehatan dan rezekina barokah umur barokah bisa dapat ke Mekah ke Madinah. Al-Fatihah. Pertanyaan kedua. Binian. Sarung ngerset terus. Binian tak gendare. Kening ya hasib geler. Pertanyaan kedua, binian. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah beda dua orang saya gelak matana cutut. Siapa namanya? Cek dia yang kok bingung nah. Si demer ya. Coba si ada dia kada. Aku kitab ya. Tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Mah genteng tang putu kena. Allah. Ceras mana? Boh, di memek euy. Hah? Gua duduk ke. Mata duduk ke. Seranya mana? Parwanti. Apa? Parwanti. Hah? Parwanti. Baba Anti. Apa jawabnya di? Kotaja bin Nu'man bin Markot. Siapa? Kotaja. Kotaja. Salah. No. Kotada. Ini. Aro ijo ya. Ya. Bende dan meji. Seras mana?
Ulfa. Bokake, Pak. Apa namanya, Pak? Qatadah bin Nu'man bin Markot. Yang kedua? Salamah bin Aslam bin Hurais. Ya, betul. Tepuk tangan. Terbarokah tireng bini si soleh rezekina barokah umrah barokah teka hajat selamat dunia akhirat sehat walafiat umrah barokah rezekina barokah bisa depak ke Mekah ke Madinah bisa membunga orang tua beri keturunan si soleh si banyak si barokah si banyak si barokah rezekina barokah. Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya, corokno ro urusna kiai keke foto kena. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lakean. Siapa nyaman anak-anak gelak saya matiin Abu Jahal. Apa mak remi bisa? Lakean. Masa begini? 5. Coba angkat tangan. Tanda oh betok dia. Tanda enggak tanang dingin semain. Ada lempur nih. Deh. Mata aman benar ya. Ayo. Bos. Seras mana? Khairuddin. Hah? Khairuddin. Gua kakin Din. Apa jawabnya Din? Saya nomor situng Mu'ad bin Amr bin Jamu. Saya nomor 2 Mu'ad bin Afro. Afro. Nengen salah. Nanti. Ngencem Din siapa kita? Ngencem Din siapa? Siapa nyaman? Nyaman aja matiin dulu. Mu'ad bin Amr bin Jamu. Mu'ad bin Amr bin Jamu. Si kedua Mu'ad bin Afro. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah rezeki barokah teka acet Din. Selamat dunia akhirat sehat walafiat adini yakutun soleh jali balikul khair dafi alikul syar. Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya orang meri. Deh, menurut tak apa-apa bendekur ya. Mau urusan bini, anjir noro kena. Aku juga punya perasaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sapa gelak nyamana kiai? Nyamana kiai kadin to masyaallah beda Habib make cuba ndak remah eromat tiarkeun sampai dadi Habib semapan. Kiai sapa nyaman ruah? Binian sampai bisa. Coba ruah. Ini pernah oleh lambat dia. Ayo. Maju. Ceras mana? Hanina. Apa? Hanina. Wah, kakek nah. Apa jawabnya Bu? Syekh Ahmad Abdullah bin Zaudan. Salah. Biru, ibu biru. Saya berkelempor dah. Ya. Dia ya rumah hijau ya. Ya dia. Dia remah kan pakai nama salah nah. Ya, siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iim. Dari mana Im? Im dari mana? Dari di Maim. Panika Syekh Abdul Dari di Mangok. Berhubungan Habib.
Apa jawab Naim? Syekh Abdullah bin Ahmad Bazaudan. Syekh Abdullah Bin Ahmad Bazaudan. Bazaudan. siapa? Syekh Abdullah bin Ahmad Bazaudan. Bazaudan. Jangan ada dua nama di hatimu. Haho. Siapa Syekh siapa? Syekh Abdullah bin Ahmad Bazaudan. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah rezeki barokah umur barokah terkacet selamat dunia akhirat. Direng bini saya soleha bisa depak ke Mekah ke Madinah keluarga barokah umur barokah atena ipat tenang ben Allah pa salama salana dulu beri jalan keluar ben Allah hadini kutun soleh jal balikul dafi al syar al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya. Terbarokah Bu, sehat. Terkacet niki. Pertanyaan berikutnya, lakean. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan apa pelajaran yang bisa diambil dari perang Badar. Sampai bisa. Arah apa masjid? Abdi Nabi. Kayak muslim lu tingtung. Coba arwah saya masih gini. Engkau poter, ya. Medem apa melak benjong? Ayo. Berimek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajaib. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyaman. Muhammad Muhlis dari Larangan Badung. Dari mana? Larangan Badung. Oh, larangan. Larang-larang, Bang. Apa jawabnya? 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. 2,5. Yaitu keajaibannya Allah mun arebut caran pamapan kena santap di kawan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bon banyak lu bismillah. Bismillah sunnah lo pertama. Mau lemari tau usah bismillah boleh. Wes nyuruh nyaman. Gua tak kena jailan. Allah memperlihatkan amin pada perang Badar. Apa? Allah memperlihatkan pertolongan Allah pada perang Badar. Yang kedua yaitu Allah tampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Cik laki. Cik engkau terus tanya si gelek cereng. Salah siapa ben? Nak maju. Ban mon salah jong yo. Apa yang kebentung dia? Arya. Ayo nak. Maju. Tujuk nak kok nyantap apa male nyaman tujuk. Tujuk nak. Siap. Beberemik. Ya. Mon beda soko ngeber kemarin lah tangkis ya. Siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malos gelok cek kasar aja. Siapanya mana? Muhammad Mujibur Rahman. Dari Kak Dima. Pamaro Kadur Pamengkasan. Kadur. Mak jeleng manjok. Bancaknya reng bani ratin terus reng laki genteng iya yo. Timun terus genteng usaha dong glowing gitu kalau. Glowing segini jong iya. Insyaallah. Iya. Ayo jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu keajaiban pertolongan Allah. Ning dimmer, Bang. Perang Badar.
Yang kedua, kecintaan sahabat kepada Nabi, nambah kecintaan seorang sahabat kepada Nabi. Dari mana? Tok mebet, tok ban ayo. Salah. Apa nomor 2? Kecintaan sahabat. Salah. Apa? Menambah kecintaan Allah kepada Nabi. Menambah. Iya. Bertambah kecintaan sahabat kepada Nabi. Dari mana? Paranying. Bener pon beb ayo. Apa? Tuli. 1. Kecintaan sahabat kepada menambah kecintaan sahabat kepada Orang Nabi. lekap gete. Maren Budi siap-siap. Ara para tepa geng gertak ro pasan. Seras mana? Muhammad Farid. Hah? Muhammad Farid. Napa jawabna? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya perang Badar, banyak pelajaran yang dapat diambil, yaitu Berempat. insya Allah ada 4 apa 5? Ada 3. Yang pertama, keajaiban Allah menampakkan kecintaan para sahabat kepada Apa yang baginda. pertama? Banyak keajaiban yang ditampakkan oleh Allah, diantaranya ialah Apa sih pertama? banyak keajaiban dari pelajaran perang Badar yang Salah. Asurban pote. Mak ngerset melon. Satu, 2, 2,5, are, 2/4. Tuli jong. Aduh. No. Siapa nyaman? Lutfi. Hah? Lutfi. Ini pernah oleh hadiah, Bang. Punten. Apa jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama Si pertama Iki Kadinto. Hah? Si pertama keajaiban pertolongan Allah. Apa? Keajaiban pertolongan Allah. Heeh. Kemudian yang kedua menampakkan kecintaan sahabat kepada Nabi. Dan yang terakhir pembesar-pembesar Quraisy mati di perang Badar. Siapa boy? Siapa nyaman sih mati? Yang pertama Abu Jahal, kemudian yang kedua Umayyah bin Khalaf, dan yang terakhir Utbah bin Rabi. Tepuk tangan. Terbarokah rezekian barokah kehajat selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadini aku dan soleh jali balik kulli khair dafi ali kulli syar. Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya. Bini Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan adalah sapanya mareng bini segala ngocak mon kondi daging beda maslahat ke abah kerak ai bagia sapanya mareng bini ruah sampai bisa. Coba Budi cadaran Budi ya. Budi bitong telur tak ada Pak Kembik gagal. 1 2 2,5 2/4 2 kilo on 2 kilo pak on paan ya kok Budi mah nemu lah Seras mana Rodimah. siapa Rodimah. kakek mah dari di mah Dari Doronan. larangan apa jawabnya Syaikhah Sultana binti Azubaidi. binti siapa Binti Azubaidi. sebelum itu Syaikhah Sultana binti Azubaidi. kurang tepat coba bini ruah ya semenceng ruah ya di mebing ruah ya si biru lah tepat ya cepet si biru lam anu kodung biru kada kodung biru siapa nyaman ambian
Azmi. Siapa? Azmi. Azwin. Tidak tahu desa. Iya rupa pokoknya lah, tak tahu. Apa jawabnya? Syaikhah Sultana binti Ali Zubaidi. Binti Ali Zubaidi. Ya betul, tepuk tangan. Terbarokah. Manfaat teka ajat selamat dunia akhirat sehat walafiat. Al-Fatihah. Pon, sorban, hadiah sorban berikutnya. Cek. Laki bini. Laki. Oke. Saya bisa benih jano. Pamelarat ta soal lah pamelarat ta. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah kapan, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Kapan Nabi berangkat ke perang Badar dan pulang di perang Badar? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Siapa orang siapa beli bi Nabi bekto perjalanan perang Badar? Siapa bisa? Si laki lebih banyak, laki kada binian tenang. Salah pindah ke binian. Coba kelambi merah. Ada ya. Maya tak potongan pian, Pak. Ayo. Kursi pindah di nak jauh dulu. Di memik. Jadi saja minyak gelak agen tangan kemudian kemarin. Seras mana? Ming. Binian siap-siap. Mohon salah langsung ke binian. Seranya mana, Pak? Seras mana, Bian? Muhammad Mail. Hah? Muhammad Mail. Kagel. Dari di mana, Pak? Dari kampung, Bian? Dari Akor. Rumah ki mikir banyak bunggun. Apa jawabnya? Bila berangkat ke Badar? Bulan 12. Salah. Tanggal 12. Hah? Tanggal 12. 12 apa? Bulan Pasah. Cila neser ngecit gitu. Hari apa? Hari Selasa. Salah. Hari Selasa. Coba ibu ini. Ben il. Terbarokah Pak Mail. Tenang. Siapa namanya Bu? Nur Hayati. Kakek Nur. Terus Urban Nur. Apa jawabnya Nur? Jawab yang berangkat tanggal 12 Ramadan, yang kembali hari apa? Hari 1 neng. 2 kete. Coba Pak Re ya. Iya. Oh iya tengah. Ya. Langsung jawab. Hah? Langsung dijawab. Kamu ambil. Oke, apa jawabnya? Nabi berangkat ke Badar pada hari Ahad tanggal 12 Ramadan dan pulang pada malam Senin tanggal 20. Pulang pada apa? Pada tanggal 20 Ramadan. Ya. Malam Senin. Hah? Malam Senin tanggal 20 Ramadan. Hah? Pada tanggal 20 Ramadan hari Senin. Senin apa malam? Malam Senin tanggal 20 Ramadan. Senin siang, Senin pagi, Senin malam. Apa malam Senin? Malam Senin tanggal 20 Ramadan. Ya. Terus kedua, siapa saya Pak beli Nabi? Abu Lubabah. Siapa? Abu Lubabah. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari mulailah. Terakhir binian jubah. Sebutkan
Cik binian kada, binian salah pindah ke lagian. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang lupa mater kesoon kakor. Tak kesoon kakor. Pertanyaan terakhir, binian, si bisa oleh jubah. Mon ki terus oleh sarong maran bekang boleh kok. Pertanyaannya adalah yang pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah berapa jumlah sahabat yang pergi ke perang Badar secara detail? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan apa kebiasaan penduduk Kota Tarim dalam mendidik anak. Sampai bisa. Apa kebiasaan Kota Tarim? Bisa ya? Coba. Siap-siap lakian, siap-siap. Ya, Seras mana? Levi. Hah? Levi. Pernah oleh surban? Ayo coba. Siap-siap. Yang ikut perang 313. Mak nyambi rotim ya? Ketap. Oh iyalah. Berapa jumlahnya? 313. Si 313. Si dari muhajirin berapa? 83. Hah? 83. 8 berapa? 3. 83. Dari Khazraj 170. Min Aus 61. berapa jumlahnya itu? 1 300. 2 salah. Si ruah naik coklat ya ruah lah. Tulis. Ayo, seranya mana? Wida. Apa jawabannya? Jumlahnya 313. Yang berangkat, Jumlahnya 314, tetapi ada satu sahabat yang kembali. yang berangkat siapa aja? Dari Muhajirin 83, Khazraj 170, Qabilah Haus 61. Jumlahnya berapa? 314. Siapa beli? 1. Siapa namanya? Abu Lubabah. Terus apa kebiasaan penduduk Kota Tarim dalam mendidik anaknya? Ada 5 amalan. 1. Yang pertama, waktu hamil perbanyak membaca 3 ayat, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Yang kedua, ketika lahir dan mulai bisa ngomong, ajarkan membaca rotib. Dan yang ketiga, ajari anak ke masjid. Nomor 2. Yang keempat, ketika lahir dan mulai bisa ngomong, ajarkan membaca raditu billahi robba. Yang ketiga, ajari anak ke masjid. Yang keempat, ajari anak niat seperti surat Al-Fatihah. Yang kelima, ketika anak sudah balik, oncengaki para kiai dan habaib. Elak ada. Kenapa mayon oncengaki para habaib? Karena sudah balik. Siapa? Anak yang sudah balik. Laki apa bini? Perempuan. Mau nepenta derma bah? Derma. Hah? Ketika anak sudah balik, oncengaki para kiai dan habaib. Karena sudah balik. Apaan ngocak derma ke orang-orang tiada? 1. Niat dan bilang bahwasannya anak saya sudah balik dan sudah bisa tahu dosa atau tidak meninggalkan sholat. Sudah dipasrahkan ke anaknya dosanya. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Melar muka barokah, melar muka manfaat, tireng bini si soleha teka acet selamat dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Apa? Surban kayak bosle di mana? Tak surbanan. Sarong derma. Bon, Kak Dinto, saya bisa abdina atau raki ngereng doa lagi. Siapa beda kiai si doa? Eki, marina itu top sarang kiai maca doa Kak Dinto, melar muka barokah, melar muka manfaat. Abdina nyon pangapora, ceramahnya terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ilmu yang diterima itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu semanfaat, terbisa tebangki boleh dalam keadaan sehat wal afiat. Hadini akutun soleh jali bali kulli khair dafi al kulishar. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba berkada kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dan wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina 'ala ulama as-salihin al-mujtahidin al-muallimin al-muttaqin al-'arifin الفائقين الفائزين الغانيين الصابرين الشاكرين الحافظين لكتابك العزيز والعلوم الشرعيات الزائرين إلى بيتك العتيق وإلى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسلامة والقبول المقدومين يا الله ميقات الحسنى وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذاك الفضل من الله وكفى بالله وليا وكفى بالله علما. اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا من عندك وانزل علينا من بركاتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا باسرار الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.